guys, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, maghimo mi og kanang challenge, uling challenge ni Inday, tanaw day. Ni Inday, magbato pick me nya og kinsay ma pilde pahiran og uling sa naong. So just keep on watching. Okay, mag-start na ta. Kinsay mapildi ha? Kinsay mapildi. Sige. Bato. Bato, pick. Sige, bato, pick. Bato, pick. Sige. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Biyong ako na mong Naruto. Sige. Bato, pick. Ikaw na taga bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato. Kuno nagulay. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Pick. Sayang na ito gagawin mo. Bato. 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 Okay, kayo. Bato. Bato. Biyahan ka na ito kalaki. Uy. Yeah. Bato. Ato na dito na yung Bato. Pick. Bato. Bato, pick. Bato, pick. Ngano na tay? Bato, pick. Bato, pick. Lainaw nung gumawa. Ano ba taon ni? Oy!
Ang matas. Okay, last two. Last two na lang ha. One. Bato, pick. Mo, ikaw. Last one. Bato, pick. Wala kay may imong ha dai kuan day. Ha? May na kay dito sa kuan. Kainan na to na. Uy, ganahan lagi ko. Namo kay kuan. Namo kay Paputi man gud na. So, mana na imong mga dagway. Sa, siya masulti ni mo sa mga nawang. mura mo mga unggoy. Nakadagan gud si Inday nako. So, maura to guys. Thanks for watching. Bye! Oy, tabuni day.